5200 дейт. Көмір чыгыптыр. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Бүгүн Сокулук району Романовка айылындабыз. Сокулук айылынын жанында Кош Бишкек жолунун чекесинде жүрөбүз. Силерге чөптү видео тартып чыгарыш керек болуп атты, сурагандар бар эле. Ошо чөптү тартайын деп келатсам, мына көмір тұр көмірді тартып қойын деп шештім. Достар, видео жақса лайк басып, сұраулар болса комментарийде қалдырыңыздар, жауап беремін сұрауларға. Каналға қапталғанды ұмытпаңыздар. Çöpte келдік. Çöптер тизилип. Бедепресс жаңы. Мындай болот. Сурайбыз ээсин. Assalamu alaikum. Сиздики? Канчадан? 220? 220 сом. Бул машинеси менен алганга ошондой же розница да 220 мындай 10-20 ал. Если 500 миң үчтүккө канчадан болуп калат? Түшөсүзбү? Башка жокко? 180 үчтүк. 220 сом. Сокулук. Буларды сыра азыр бул жерде жалаң беде пресс экен. Беде. Тоодун чөбү эле саман жок. Баары беде. Мына жерден сурайын. Assalamu alaikum. Канчадан? 220? Канча алат деңиз? Канча штук бар бакта? Могу сатылып кетти, артыңызга алды. Канчада кетти бул? 200 сомдон кетти. Анан түшпөйсүңөрбү? 215. Канча штук бар ошондо жерде? 150. 500 штук алганга түшөсүңөрбү? 504 жокпу? 150 калды. 150. 215'ten бересиң. 215. Кайсы жака өтөт? О, чөкөрө экен бул. 215'ten болот дейт. Көрөк алсаң түшүп дагы берет ми? Ушундай болгондун нейси каякта экен? Сурап көрөйүн. 220. Yok, kancadan bulut var hem. Körek olsun. 220? Ya. 190'dan bulut ha. Karağınızlar. Maşine teleşkasını beni alsa 190'dan bulut deyip. Onday olun çok. Bulardın bağız kanday olup kalat? Metrli 80-90 uzunluğu kanca? Standartta 80 ha? Telefon numara veresin burada. Telefon numara. 706 84 87 07. Bunu böyle çalsanızlar bu. Toğun çoğu şey çaldı şu an. Çaldı. Çıkılega. Şu номерге çalsanızlar bu. Bunday olgan çöptür mü? Standart 80 cm. Bede press'te. Onday olgan. Karаңыздар. Бір екеуден сұрайын. Анан арқы Московский район Беловский бар қарайбыз. Қаншадан болып атат? Чөп. Яу әке. Қаншадан болып атат? 230 а? Ол 230'dan кетіп тұр. 5-6-10'da алғандарға үшін 230'dan дейді. Nerede çöp dediğimiz çöp oldu. Onlar sarı.
O çöp kimdiki ekan? Assalomu 194. 190. Bu bedi aralash mı qanday? Bedi aralash. Bedi aralash çöp 190. Bunu mashina menен alsa qanday? Ko'rak alsa, tushuningizmi? Ya. Ko'rak alsa, barini alsa, tushuningizmi qanday? 190'dan le. Oğlum 190 deyip. Telefon nomer veresin buradan. Telefon nomer. 700. 0700 53 73 14. 53 73 14. WhatsApp para 53 73 14. Şundan buraya çalsanızlar bu. Oş Bişkek yolunda. Nage. Жаңағы Çangırıl'da remont болған жерде жүрөбүз abi. Мына достар, Москва району Беловодскийге келдик. Чөпкө. Сеналарын билейин деген мына караңыздар. Бул жерде турат. Бул жерде да 230'dan 215'e чейин. Байке булар көйрөк алса түшөзүңөрбү баасына? Assalamu alaikum. Көйрөк алса 500 миллион турат. 215 аканча. Окончательно 215 mi? Например 500 үчтүк алса кандай? Хоть 1000'ден болсо да 500 болсо дагы 215 болот окончательно. Ушундай баа дейт мына. Ондай болгон чөп. Булардын жанагысы кандай? 80-90 или метр стандарт 80 болуш керек, а? 80-90. Telefon номер бересизби? Telefon номер. Бербейсизби? Тиги байкелерден сурайын да. Мынайга. Монусуна. Telefon номер бербейсиздерби? Чөптү. Сураган. 557 0557 26 26 43 43 26. Дагы бар да бул, а? Саткалак. Бар дейт. Ушул номерге чалыңыздар. Ушундай болгон чөптөр беди. Орчалап айтканда клевер. Мына жерде кирпич турат. Кирпичти да кош чарып коем видеого. Мына жерде сары беди. Монусу жашыл. О, канчака мунасы? Булардын эси жок. Туалетке кеткенби билбейм. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 машина турат. Беловодский менен Петровканын ортосунда, сайдын боюнда экен. Чүй облусу Москва районундабыз, Беловодскийде. Достор, мына кирпич. Беловодскийде турабыз. Жок, Беловодскийдин кирпичи эмес бул. Сокулуктун кирпичи экен. 9 сомдон деп сурап атыптырмын. Так. Кандай кирпич десеңиздер мына. Биз азыр Ош Бишкек, Каралта Бишкек трассасындабыз. Жол. Ушундай болгон. Азыр бул кирпичтин номерин сурап айтып берем. Сөзү жок экен, телефон номерин айтабыз. Болушу кандай болот, канча кирпич бар? Сурап алсаңыздар болот. Telefon номер 0555 44 48 56 06. Кечиресиз 555 44 48 06. Ушул номерге чалсаңыз болот. Достор, сиздер менен видеону жыйынтыктайбыз. Видео жакса лайк, суроо болсо комментарийде калтырыңыздар. Каналга катталганды унутпаңыздар. Суроо болсо комментарийде калтырсаңыздар жакшы болот.